Lava di channel le chozo like bale hamya. Iso ba bale football game le pe. Oh Manchester Blue. Ora ni ba soba. Mai. Listen. Mama Asha. Mama ne huni ha te mau ni na. Que pueden ir usar allá, ¿no? Mi mamá mi mamá oh, mi mamá Burkina Faso, mi mamá Burkina Faso. Mi mamá Burkina Faso, hola. And this is the start 11 for the visitors today. The match has begun. Sorry, ba. Sorry, ba. No, phone cái pay quá luôn. Quên đi xa lấy rồi. Ê, quên la bị. Quên la bị. Mango area, Myanmar, no? Vinna. Quên la bị, Myanmar. Để mà u sao lại bỏ đâu rồi, Myanmar. Để mà u sao lại. Bỏ đâu rồi, Myanmar. Để mà u sao lại, mình ăn gì cái bảo bỏ đâu rồi. Rồi nó đi pian lại bảo không nha. Amele, bỏ đâu, Myanmar pian luôn vào Hamza. Keep in possession. Bỏ đâu rồi, xoay lại, bỏ đâu rồi, Myanmar. Để mà yo xí là vào không nha. Bỏ đâu rồi, Myanmar. Để mà yo xí là vào không nha. Kobe Hansa Kobe không nha. Lại bia cô lại cái lại có gì liệu xa này không nhá rồi đâu không nhá lá luôn nha lá luôn nha bảo lá luôn cô làm mặt đầu mà mẹ xoay lại đây khai nhỏ đúng không cô không giá là vậy mama đi mà bố luôn ngồi giá xí là vậy không nhá mama đi mà bố luôn ngồi sau này vậy không nhá so này à Great defending. They're stopping that attack. được chồng á Nice block. Looking for options. yes Off the supply. mama đi mà hôm nay gọi đi bên này lại để Hansa giá là vậy Hansa cô nó cái lulu mẹ bảo mà tay xe mua được không phải tiền tay xe mua lấy ra mà mẹ cho bỏ đâu u sau là ra không nhưng mà tiếng Hansa Score is now 1-0. Yo cô đi nào đây cô tôi lại để Hansa cô lia la ba le cô lia vào nhá ok nào chạy thật cái này không nhá chúng ta channel yêu lại subscribe lúc bố mẹ ra vào này nó Seeking out a passing lane. mà thế mà xoay ra vào này mà thế mà bỏ đâu ngủ sao mà cô bé tiếng biển nhau vào này cô bé tiếng u sao này này cũng là tôi lại đây Hansa xoay lại đây cũng là Hansa cô bé tay xe mua lên cho á bị tay xe Hansa bỏ đâu ngồi giá trị lại đây Hansa The players should thank the referee for not showing a card. ok nó đó không bao giờ hả ở phía ngoài luôn nó cố thế nào nhà mà có The goalkeeper has done exceptionally well. cô bé cố đi vào luôn số Knocked có away from the penalty spot. xếp anh nằm Carrying the ball forward. Nice through ball. ok nada kê
နာခေ Good ball movement and a Not that decent good. position ကျွန် here. တော်မြန်မာတင်းမှာတိုက်စစ်မှုကြီးနာဒါဂိမ်းမှာဆွဲလာပဲခင်ဗျာမြန်မာတင်းကနေပြီးတော့ဘောလုံးကိုဦးဆောင်နေတော့ခင်ဗျာ shot ဟေးဘောလုံးကိုမထိုင်းနိုင်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မလန်ကုန်တဲ့အေးတူပါတက်တယ် The first half of the match is over. ပထမပိုင်းပြီးသွားပါပြီဒုတိယပိုင်းကိုလာပါမယ်ခင်ဗျာလူချင်းပါလေလူတွေပါနဲ့ချိန်လာတော့ Second half is finally starting. ဒုတိယပိုင်းလေးလာပါ Pushing it forward. ဒီမှာဆွဲခေ Might be able to get in behind the defence. Nice one. မိုက်တယ်ဗျာမြန်မာနဲ့ Knocks it towards to the front. Credit to them for winning back possession. ဟာမကွင်းလိုက်တိုင်းလူကြီးအဲ့ဒါကိုနီကယ်တွေပါမပြော Pushing it forward. ဘာလို့မလို့စောတော့ကွင်းလိုက်တိုင်း It's in. ဟာဟိုးအာ Our Marguerite. ဘယ်တင်သွင်းရရပါတို့လို့ Drop slightly. ကဲပွဲနေလေးပြန်စားလိုက် There goes the ball. ခုနဟိုဘက်တင်ဘာလို့တော့မင်းပြန်သွင်းမှာ The score is now 2-1. ရှော့ညီလေးခောက်ပေးလိုက်တယ် What a great opportunity. That's an obvious penalty. ဟဲ့အတွင်းရလိုက်လားဟာမလဲပန်နရီတွေပဲကျွန်တော်လည်းကန်ရနော်ကိုဝါပါပြီမြန်မာတဲမပန်နရီနော်ကိုကိန်းလို့ကိုကြီးကျော်တော့ပြန်ဒီတစ်ခါကဘာတချင်းဝင်ဟေးမျိုး လူတယောက်ဆွဲတူမယ်နော်လူတယောက်ဆွဲတူမယ်ဘောလုံးကန်ရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကစားစိတ်တော်ထားမယ်နိုင်ရှုံးတာဒီကမဟုတ်ပါဘူးအကစားစိတ်တော်ရှိဖို့အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလို့နော်အပြင်မှာကန်လာအကစားစိတ်တော်လေးရှိသေးပါဒီတော့မှာကန်လာအကစားစိတ်တော်လေးကိုထားပြီးနိုင်ရှုံးတာဒီကမဟုတ်ပါဘူးအားလေးပြောချင်ပါလေနော်နိုင်ရှုံးကဒီကမဟုတ်ပါဘူးဗျဟောနိုင်ရှုံးဆိုတာဒီကမဟုတ်ပါဘူးအကစားစိတ်သက်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ကိုကအမားလုံးပြီလူတယောက်ဆွဲတူမှာမယ်နီးကပြလေကိုတို့ဘာဖြစ်လဲနော်ကိုလုံးလို့လဲသွားတဲ့လူကိုဆွဲတူပြရမယ်လေဟ
ဘောလုံးကန်လာအာကစားစိတ်တက်ရှိဖို့ရေးကြည့်ပါလေနော် Might be able to get in behind the defence. It's in. ဘဝဆိုတာနိုင်မင်းရှိရတယ်နော် Ball went out of bounds. ကိုပါကိုလုံးပေါ့ So we'll restart with that throw in. အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရနော်အာကစားစိတ်တက်ကိုစိတ်ဆုံးလို့မရဘူးလေအာကစားစိတ်တက်ကန်တော့ Nice defence. Good ball movement and a decent position here. နော်အဲ့မှာလူတယောက်ဆွဲလို့ပါလေမျိုးကြီးတဲ့ဒီမှာညီလေးရတော့ပါပြီနော်ဘာပြောပါလဲအားလုံးပဲဗောနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ရရှိသွားတဲ့အသင်းရတော့မြန်မာအသင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျမြန်မာအသင်းမှာ 3-1 နဲ့တိတ်သွားတာပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မေးကြပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ